Evo jedan video sa zakašnjenjem od 3-4 dana, kao što je bilo 26. januara. Započeo sam program od Slavka Zeca i rezultati su bili više nego očekivani. Što znači da sam do sada, danas je 2. mart, smršao 8 kilograma, što je jako dobro. Naravno, uz to sve ide pridržavanje programa koji sam dobio pomenuti od doktora Slavka Zeca, ali stvarno iskreno govoreći, ko se pridržava tog programa, rezultat će biti više nego očekivani. Naravno, ja sam se pridržavao, što se na kraju ispostavilo dobro, energija je vraćena, usput treniram 3 puta sedmično, koliko posao dozvoli, a trenutno dozvoli, pošto vozim kamion. Kamion gledam koji svaki trenutak da se malo krećem i pridržavam se ishrane. Znači sve kako stoji u programu, čovjek koji se pridržava u tog programa, ja vas mogu da vas zakunječim očite da je rezultat više nego dobar. Znači danas je 2. mart, opet ću oprati jedan video 4. aprila, što znači da ću onda pokazati i moje pantalone, to je jedno mjerilo. Eto, toliko za sada, pa se vidimo 4. aprila. Ćao.